relax lah, kejap-kejap lagi lah. Nanti lah, jom minum dulu. Yang kedua, tuan dan puan, adalah comfort circle. Comfort circle, C-O-M-F-O-R-T, comfort, selesa. Circle yang selesa. Dan circle ini, saya cadangkan kita kurangkan. Sebab apa, tuan dan puan? Sebab bila kita kurangkan, ataupun kalau kita banyak, ada ramai circle kita berada di comfort circle, takut-takut nanti kita akan jadi orang yang sama je. Tahun 2025 sama, 2026 sama, 2027 sama. Jadi, tuan dan puan, kita kena kurangkan, ataupun mungkin kita kena tak apalah, kurangkan lah kalau kita tiadakan nanti masalah juga So kita kena kurangkan, tuan dan puan. Sebab ada ramai je orang yang macam tak payahlah susah-susah, kau tak payahlah nak buat 2-3 kerja, satu kerja dah okey dah, kau ni duit tak boleh buat mati lah, contoh kan. Alright. So sekali lagi saya ulang, circle yang kedua kita kena tahu, circle yang kedua kita kena faham, circle yang kedua kita kena identify adalah comfort circle. So comfort circle ni apa dia? Siapa dia? Mereka adalah orang yang tak nak suka berada di comfort zone lah. So apa ciri-cirinya mereka, tuan dan puan? Ciri-ciri orang-orang yang berada ataupun circle comfort ni adalah, yang pertama orang yang chill-chill, alright. Yang kedua orang yang suka procrastinate. Relax lah, kejap-kejap lagi lah, nanti lah, jom minum dulu, contoh. Dan yang ketiga, mereka dia tak suka buat benda baru. Dan of course yang keempat, dia suka buat benda mudah je. Benda mudah. Alah, kita buat benda yang mudah lah. Kau jangan sesakkan kepala, boleh tak? Contoh kan, contoh. Jadi tuan dan puan, okay, by the way, saya nak share dengan tuan dan puan, pernah tak kita melalui ataupun kita jumpa dengan orang-orang yang selalu kata kita kena work smart, jangan work hard. Pernah tak? Kalau pernah, tuan dan puan komen pernah. So tuan dan puan, memang tak salah statement tu. Yes, statement tu saya setuju. Cuma kita kena tengok statement tu dilontarkan daripada siapa. Right? So kalaulah statement tu dilontarkan daripada orang yang memang betul-betul rajin bekerja, orang yang memang betul-betul committed dalam sesuatu, yes, kita kena agree dengan dia. Tapi kalaulah statement tu dikeluarkan daripada orang yang malas, orang yang tak capai KPI selalu, orang yang, kita tahulah orang-orang macam ni kan. So kita kena berhati-hati sebab takut-takut itu adalah sebenarnya satu quotes yang menjadi alasan bermalas-malasan. Sebab apa, tuan dan puan? Ini saya punya point of view. Again, saya punya pandangan. Work smart tidak boleh dicapai kalau kita tidak work hard dulu. Jadi kita kena work hard dulu sekarang. Work hard. Dan kalau kita dah faham sampai satu tahap mastery, barulah kita dapat berada di big picture, dan insyaAllah daripada situlah mudah untuk kita work smart. InsyaAllah. Right? So, itu adalah circle yang kedua, iaitu comfort circle.